মোবাইল কেমেৰাত ব্যস্ত দীপক মালু ব্যস্ত মনোজ দাস ব্যস্ত কিশোৰ ৰয় আৰু নীৰৱ প্ৰকৃতিৰ মাজতে বহুতো কবিয়ে সপোন আছে বহুতো কাহিনী হয় प्राइमरी स्कूल में DLED और बाकी हाई स्कूल में ना अभी तो सारा इंडिया में आप लोग टीचर होने के लिए प्राइमरी में DLED और बाकी हाई स्कूल में BEd और अच्छा